It's really wonderful to be here again this year. For some reason, it's been on my heart that this possibly could be the last year. We don't know. Kaut kādā dēļ manā sirdī, ka šis varētu būt iespējams pēdējais gads, kad es šeit esmu, bet mēs, protams, vēl to nezinām, bet tā doma ir. Even Raymond felt there was something special about this year. Arī Raimonds teica, ka viņš sajūtas, ka ir kaut kas īpašs saistībā ar šo gadu. I've been listening to a lot of prophetic Catholic priests. Es esmu klausījies vairākus katoļu priesteris viņu pravietisko vārdu. There's been lots of talk about Third World Wars. Ļoti daudz runā par Trešo pasaules karu un līdzīgām lietām. I don't think we're supposed to worry about those things. Es nedomāju, ka mums par to būtu jāraizējās. But I think there may be some catastrophic changes coming into the world. Bet es domāju, ka ir iespējams, ka nāk kaut kādas tādas būtiskas, katastrofiskas pārmaiņas pasaulē. And we as Catholics need that. Un mums kā katoļiem tas īstenībā ir vajadzīgs. The Catholic Church needs to be shaken up. Katoļu baznīca viņiem nepieciešams, lai viņi tiktu saplināti. If you can look around, you are the best that they have in all of Latvia, right? Jūs esat labākie, kas katoļiem ir Latvijā šeit. Now you know Latvia is in trouble. Latvijā ir problēmas. You're the best. Jūs esat labākie. No, but God, I want you to know, God really wants to use you. Es gribu, lai jūs zināt, Dievs tiešām grib jūs lietot. The church is always renewed by saints. Baznīca vienmēr tiek atjaunot savu svētību. Not by large movements, by individual saints. Nevis caur kaut kādām lielām kustībām, bet caur individuāliem svētījiem. And you are the saints of this nation. Un jūs esat šīs nācijas svētība. I've known some of you men for almost 20 years. Es dažus no jums pazīstu jau vairāk kā 20 gadus. When I first came here, Pirmoreiz, kad ierados, es devos uz Efatu. And that's where God stirred up a lot of great gifts from that community for years. Un daudz gadus no turienes nāca gara dāvans no tās kopienas. I met your archbishop when he was only a deacon before he was even a priest. Es satiku jūsu arhibīskapu, kad viņš vēl pat nebija priesteris, ka viņš bija tikai diakons. And we've been friends for 28 years. Un mēs jau esam draugi 28 gadus. It's been a real blessing in my life. Un tā ir bijusi īsta svētība manā dzīvē. But I've seen how there's a real need for revival in Latvia. Bet es redzu to lielo nepieciešamību pēc atzimšanas Latvijā. You know, 100 years ago, 100 gadus atpakaļ, like everybody was Catholic. Visi bija katoļi. You know, Catholic or Lutheran, they were all going to church. Visi gāja uz baznīcu. Everyone went to church every week. Katrs gāja uz baznīcu katru nedēļu. Now there's not even 10% going to church on Sunday. Pat 10% kristiešu nedodas uz misu svētdienā. And you're the only people that can change that. Un jūs esat vienīgie cilvēki, kas to var izmainīt. And it takes men. Un ir nepieciešami vīrieši. Now, we know the women have held the church together for years. Mēs zinām, ka sievietes ir saturējušas kopā baznīcas gadiem. But when the church needs to grow, it needs men. Viņai ir nepieciešami vīri. Real strong men to move the church forward. Kas vada baznīcu uz priekšu. But you need to be men of hope. Bet jums ir jābūt cerības vīriem. We can't be looking around and saying, oh, the church is falling apart. No, the church is getting ready for revival. Nē, baznīca gatavojas atzimšanai, atjaunotnei. And you are responsible for that revival. Un jūs esat atbildīgi par šo atjaunotni. God wants to use every one of you in different ways, but He wants to grib lietot katru no jums dažādos veidos, bet viņš grib lietot. There's some great things that I'm looking forward to in the church. Un ir brīnišķīgas lietas, kuras es gaidu, uz kurām es lūkojos nākotnē baznīcai. There may be troubles. Būs iespējams grūtības. But that's just so that we can stir ourselves up. Tāpēc, lai mēs pieceltos, saņemtos. I'm looking forward to it. The Bible says 1,000 years of peace. Es lūkojos pēc tā, kas baznīca ar savus 1000 gadu mieru. And that's what I'm hoping for. Tas ir tas, uz ko es ceru. Well, I want to talk about freedom in the Holy Spirit. Un es gribu runāt šodien par brīvību svētajā garā. Everyone wants freedom. Katrs grib brīvību. I know in the 1960s in the United States and around the world, 1960. gados Amerikā un arī citur pasaulē, there was a sexual revolution, so we could have freedom. Tātad, lai mums būtu brīvība. And that was a great idea. Tā bija brīnišķīga ideja. And we gained lots of sexual freedom. Mēs ieguvām daudz seksuālās brīvības.
and we destroyed un marriages. mēs iznīcinājām laulības. Marriages used to be 10% divorce in 1960. 60. gados 10% bija šķiršanās, tas rādītājs 10%. Now it's over 50%. Tagad pāri 50% visā pasaulē. Yeah, we had freedom. Jums ir brīvība. Freedom to destroy life. Brīvība iznīcināt dzīvību. Yeah. Around the same time we had women's liberation. Un aptuveni tajā pašā laikā mums bija sieviešu atbrīvošanās. The women wanted to be equal to men and Sievietes free. gribēja būt līdzīgas vīriešiem, vienlīdzīgas ar vīriešiem un brīvas. So then they could all go out and get jobs and work. Viss varētu doties pasaulē un strādāt. What many people don't know in the world, Ko daudz cilvēku pasaulē nezina. that the Rockefellers in the United States, they're multimillionaires. Rockefeller multimiljonāri Amerikas Savienotajās valstīs. They came up with this idea of women's liberation. Šo sieviešu atbrīvošanās ideju. They wanted women to go to work so they had more workers. Lai sievietes dotos uz darbu, lai viņiem būtu vairāk darbinieku. So they convinced women that they should get out of the house and go out to work. Tāpēc viņi pārliecināja sievietes, ka viņām vajag iet prom no Great mājām. idea! Mēs pasaulē brīnišķīgi. They were free now to be Sievietes ir slaves. brīvas būt vergi. Destroyed the marriages, destroyed the family life. Iznīcināja ģimenes dzīvi. Children come home from school and their mothers are not Bērns there. mājās un viņu mātes nav. This is freedom. Vai tā ir brīvība? Oh, you know, we've got to understand that the world gives us an idea of what makes us happy. Mums jāsaprot, ka pasaule dod mums, ja pasaule mums dod ideju, kas mums padarīs laimīgus. It looks good for a while, Tas izskatās labi uz kādu brīdi. but it never bears fruit. You're never really Tas nekad happy. nebūs patiesa, nekad nebūs. It's only according to God's plan. Tikai saskaņā ar Dieva plānu. Even politicians will tell you, I'll give you freedom, Es jums došu brīvību, just pay me more vienkārši taxes. maksājiet vairāk nodokļu. If you give me enough money, Ja I'll make jums you ir free. pietiekami daudz naudas, es jūs atstāšu brīvus. Pope John Paul said this: Svētais pāvests Jānis Pāvils II teica sekojošo: freedom isn't the ability to do what you want. brīvība nav iespēja darīt, ko tu vēlies. It's the freedom to do what you ought to do. Tā ir brīvība darīt to, kas tev jādara. When we're really free, we're free to do the right thing. Mēs esam brīvi darīt pareizo lietu. The world tells us we're free to do the wrong thing. Ka mēs esam brīvi, lai varētu darīt nepareizo lietu. God says, now you're free, do the right thing. Dievs saka, tagad tu esi brīvi. Then you'll be happy. Pareizo lietu, pareizo izvēli. Tad tu būsi laimīgs. Only through Christ and the Holy Spirit do we have freedom. Tikai caur Kristu svētajā garā mēs varam nonākt šajā The brīvībā. Bible says, when the Son of God sets you free, you're free indeed. Kad Dieva dēls tev padara brīvu, tu esi patiesi brīvs. So the only route to freedom is through God. Tātad vienīgais brīvības avots ir caur What Dievu. we need freedom from is one thing: Un brīvība, mums ir vajadzīga brīvība tikai no vienas lietas our sins. - mūsu grēki. When we're free from sins, we're Mēs free. esam brīvi no grēka, mēs esam brīvi. When Adam and Eve were created, Kad Ādams un Ieva tika radīti, they were totally viņi free. bija pilnīgi brīvi. They had everything they wanted. Viņiem bija viss, ko viņi They vēlējās. didn't have to work for food, they had it given to them. Jāstrādā, un, lai iegūtu ēdienu, viņiem tas bija vienkārši dāvāts. But then they sinned. Bet tad viņi And sagrēkoja, they had to hide from God. un viņiem bija jāslēpjas no Dieva. They had fears entered into their lives. Bailes ienāca viņu dzīvēs. Their freedom left and fear entered in. Tātad brīvība aizgāja, tika pazaudēta, un tā vietā nāca bailes. And they had one more fear. They had the fear of dying. They could die now. Jaunas bailes no nāves, viņi var nomirt tagad. See, death is the father of all fear. Un tad bailes no nāves ir tā kā visu bailu māte. Today, we fear dying ourselves. Šodien arī mēs baidamies, un mēs baidamies mirt. So what do we do about Ko, the fear of dying? ko mēs darām ar šīm bailēm? We get a job and we work hard. Mēs darām darbu, smagi strādājam. If we work hard, we make enough money. Strādājam kārtīgi, mēs nopelnīsim. We have enough money. Mums ir pietiekami daudz We naudas. have enough food that we won't die. Un tad mēs nemirsim. So that's good. We want to work hard to make money so we don't die. Lai mēs pelnītu naudu un lai mēs But nemirsim. now, I want to work even harder so I have more money and I feel vēl secure. vairāk, lai man būtu vēl vairāk naudas, lai es justos drošāk. So if I work day and night, then I won't die. Tad es nemiršu. And it never works. Bet tas nekad nestrādā. It kills you working Tas day tev and night. nogalina, ja tu strādā dienu un naktī. So there is no amount of money, no amount of freedom without Jesus. in the Nav middle. nekāds naudas apjoms, kas tev dos brīvību bez Jēzus. Only the Holy Spirit gives you freedom. Tikai from fear. svētais gars var dot brīvību no bailēm. Isaiah tells us, Isaijas saka mums, they that hope in the Lord will renew their strength. atjaunos savu spēku.
If you have hope in God, Ja tev ir cerība uz Dievu, you feel good, you feel strong. tu jūties spēcīgs. If your hope is in what you work, you'll always feel down. Ja tev cerība tajā, tavā darbā, tad tu vienmēr justīsies nospiests. We joyfully expect fulfillment in the Lord's Mēs promises priecīgi to gaidām us. Dieva apsolījumu un piepildījumu mūsos. We have confidence and assurance Mums ir concerning drošība our hope. attiecībā uz mūsu cerību. We only can have hope if we have hope in the Lord. Ja mums ir cerība kungā. No job, no amount of money Nekāds darbs, can give nekāds us naudas hope. apjoms nevar dāvāt mums cerību. And wishing will not accomplish anything in the kingdom of God. Un vienkārši vēlēšanās neko nesasniegs priekš Dieva valstības. But hoping in the Word of God will. Cerēšana uz Dieva vārdu sasniegs. Ezekiel 36 says this. Ezekielas 36. Ezekielas grāmatas 36. nodaļā, 37. pantā ir teikts sekojošais. I'll put my spirit in you. Es likšu savu gāru tevī. That's what it says. Tā saka kungs Dievs, arī šo Izraēla namu lūgumu es izpildīšu. Es vairošu ļaudis kā avis, kā svētās upura avis Jeruzalemē svētku laikā. Tukšā pilsēta būs pilna avīm un ļaudīm, tad viņi zinās, ka es esmu kungs. And verse 37 says, ask me for help. Just so, I'll put my spirit in you. He doesn't know how to read. Es likšu savu garu, tevī, nesakrīt, vienkārši rakstu vietu, tevi pilnīgi kaut kas cits ir. Es likšu savu garu, tevī, tu būsi mana tauta un es būšu tavs Dievs. Es pavēlēšu, lai draudi vairojas, lai to ir daudz. Es likšu pieaugt ražai no jūsu augļu kokiem. Prasiet man pēc palīdzības. See, God wants to take care of us. Dievs grib par mums But parūpēt. verse 37 says, ask me for help. Bet beigās viņš 37. pantā saka, sauciet, prasiet man pēc We palīdzības. cannot do it on our own. Jūs nevarat to izdarīt We pats. need God's help all Mums the ir time. nepieciešama Dieva palīdzība visu laiku. This word should give us hope in our lives, though. Un šim vārdam ir jādod cerību mūsu dzīvēs. If we believe that God's going to take care of us, we Ja mēs feel ticam, hope. ka Dievs parūpēsies par mums, mēs We don't have to fear about dying or being Mēs sick or any varētu other. nomirt vai būt slimi. It's not that we never get sick, we Tas don't have nenozīmē, ka mēs problems. nekad nebūsim slimi vai mums nekad nebūs problēmas. But we all know that God will take us through those Bet mēs times. zinām visi, ka Dievs mūs izvedīs cauri šiem laikiem. Hope is a goal setter or a blueprint for our faith. Cerība ir tā, kas uzstāda mērķi, un tas ir plāns, schēma, kā īstenot mūsu ticību. And we hope for the things God gives us in His Word. Un mēs ceram uz lietām, ko Dievs mums apsola savā vārdā. We don't just hope for what we have in our mind. Mēs neceram vienkārši to, kas ir mūsu prātā. When we read the Ja mēs Bible, lasām Bībeli, it tells us what we can tā have saka hope mums, for. uz ko mēs varam cerēt. See, some things come automatically to Ir us. tādas lietas, kas automātiski mums tiek dotas. The air we breathe, the Gaisa, ground we ko walk elpojam, on, zemi, ko staigājam, the sun, the moon, the saule, stars, mēnesis, all of zvaigznes, this. tas viss, They're automatic. tas ir automātiski. But some things will never come to us Bet dažas lietas nekad nenonāks pie mums. unless we have faith. Citādi kā tikai tad, ja mums We būs need to ticība, believe, and mums God ir will jātic, restore us. un tad Dievs mūs atjaunos. God's willingness to bless us Dieva vēlēšanās mūs svētīt, is multiplied to us through our knowledge of God. The tad jau more, vairojas mūsu Dievu pazīšana. the more we know about God's Jo vairāk Word, mēs zinām par Dievu vārdu, the more we can expect to jo be vairāk mēs blessed. varam sagaidīt, ka mēs tiksim svētīti. If you're not reading the Bible, Ja tu nelasi Bībeli, you're shrinking your opportunity to be blessed by God. tavu varbūtību, ka tu tiksi svētīts no Dieva samazinās. I'm not talking about getting to heaven. Es nerunāju par nokļūšanu debesīs. I'm talking about living a full and happy life here. Es runāju par to, kā nodzīvot pilnasinīgu, bagātīgu dzīvi šeit. I mean, some very bad people have lots of money and good health and all those things. Daudziem sliktiem cilvēkiem arī ir daudz naudas, laba veselība un daudz labu lietu, But they won't have eternal life. bet viņam nebūs mūžīgās dzīves. If you know the Word of Ja God, tu zini Dievu vārdu, you can be blessed here tu vari būt and svētīts have šeit, eternal life. un tev var būt mūžīgā dzīve. He wants to give us everything. Viņš grib mums dot visu. Now, that doesn't mean we have no Tas problems. nenozīmē, ka mums nebūs problēmas, grūtības. But do you want to have problems with God or without God? Bet kā es gribētu labāk, lai mums ir problēmas ar Dievu vai problēmas bez Dieva? So we must know what God has given to us, Mums ir jāzina, ko Dievs mums dāvā. or we can't have faith for those Citādi promises. nevar būt ticību uz šiem In apsolījumiem. 2 Peter 1, verses 2 and 3.
Otrā Pētera 2. vēstulē, 1. nodaļā, 2. 3. pants. It's in the Bible. Tas ir Bībelē, jā. Tas nevis telefonā, bet Bībelē, jā. 2. Pētera vēstule, 1. nodaļa, 2. 3. pants. Lai žēlastība un miers jums pārpilnībā Dieva un mūsu Kunga Jēzus Kristus atzīšanā. Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūžīgai mūsu dzīvībai un dievbijībai vajadzīgo caur to, ka esam iepazinuši viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību. See, we receive everything through our knowledge of God. Tātad mēs visu saņemam caur to, ka mēs pazīstam Dievu. Wishing won't accomplish anything. Vienkārši vēlēšanās neko nesasniegs. But hope, Bible hope will. Cerība, kas balstīta Bībelē, sasniegs. In the book of Romans it says, hope does not disappoint us. Vēstulē romiešiem ir teikts 5. nodaļa, 5. pants, cerība jums neliks vilties. Some people would say, well, I hoped and I prayed and nothing ever happened. Es cerēju, es lūdzos, bet nekas nenotika. In the end, if you were disappointed, Ja kaut beigās tu biji vīlies, you must have been using something other than Bible hope. Tātad tu esi lietojis kaut ko citu, nevis Bībeles cerību. Because Bible hope never disappoints Tāpēc, ka Bībeles cerība nekad neliek mums vilties. In Sirach it says, Sirach grāmatā ir teikts, has anyone ever hoped in the Lord and been disappointed? vai bijis kāds, kuram ir bijusi cerība un uz Kungu, un viņš ir vīlies. It's saying, if you hope in the Lord, Tātad, ja tu ceri uz Kungu, you'll never be tu disappointed. nekad nebūsi vīlies. Can you imagine Tu vari that? Never. nedomāties, nekad. See, you don't always get what you hope for. You don't always get Tu what you nevienmēr hope dabūni to, uz ko tu ceri. for. But if you don't get what you hope for, Bet ja tu nedabūni to, uz ko tu ceri, and you're in the Lord, you still tu esi can be Kungā, happy. tu vienalga būsi laimīgs. You'll have peace knowing this is best not to have that. Ka īstenībā ir labāk, ka tev nav tā, ko tu nesaņēmi. You know, if you're hoping for 5 new wives, Ja tu ceri uz 5 jaunām sievām, you won't get that. tu nedabūsi viņas. But Bet you'll come to the place where you're very tu happy with nonāc the vienā, one like kur you got. tu esi laimīgs un apmierināts ar to vienu sievu, kas tev ir. God wants us to be happy. Dievs grib, lai mēs esam He laimīgi. wants us to have peace. Viņš grib, lai mūsos ir miers. So we need to, if we're not happy, Ja mēs neesam laimīgi, we're wrong, he's not. mēs kļūdamies, viņš ne. He doesn't make mistakes. Viņš nepieļauj We kļūdas, do. mēs pieļaujam. We got to change what we're hoping for. Un mums jāmaina tas, uz ko mēs ceram. If this hope is in God and not Šī wishing, cerība ir Dievā, un tā nav vienkārši tāda vēlmes domāšana. we won't be disappointed. Mēs nevilsimies. Hope serves as a blueprint for faith. Tātad cerība strādā kā plāns, kā schēma, kā īstenot ticību. Without hope, faith has nothing to do. Bez cerības ticībai nav ko darīt. Hope is the plan that, Cerība carries ir out, plāns, faith carries that out, the plan. un ticība šo plānu īstenot. It's the inner image. Hope is the inner image, Cerība ir tas iekšējais attēls. the picture that the Holy Spirit prints in you Bilde, ko svētais gars iedrukā tevī, that's based on the Word of God. kas ir balstīts Dieva vārdā. So, but if you're not going to have the hope that disappoints, that doesn't disappoint, Tātad, bet ja tev ir cerība, kas tev neliek vilties, you need to go to the Word of God to find out what God wants you to have hope in. tad tev jādodas pie Dieva vārda, lai saprastu, kas ir tās lietas, ko Dievs grib, uz kurām lai tu ceri. Then base your hope on the Word and not on what you're wishing for. Lai tu balstītu savu cerību uz Dievu, nevis uz to, ko tu vienkārši pats vēlies. See, the Bible and the church, the teachings of the church Tāda Bībele un baznīcas mācība are the only workable blueprint for your life. ir vienīgais strādājošais plāns priekš jūsu dzīves. It's the manufacturer's operating manual. Tas ir tā kā radītāja rokas grāmata. If you ignore the instructions Ja of tu the Bible, neievēro Bībeles your instrukcijas, life is not going to work. jūsu dzīve nestrādās, viņa nedarbosies kā You have nākas. an instruction book for your car. Tad jums ir priekš mašīnas rokas grāmata. It tells you don't put water in the gas tank. Un tur, nezinu, vai to tas saka, bet nevajag ūdeni liekt. Because it's not gonna work. Bēdzamākā nestrādās. Well, we have an instruction book for our life. Un tāpat mums ir šī rokas grāmata priekš mūsu dzīvēm. It's called the Un Bible. tā ir Bībele. You know, there was a time when the communists were here where you couldn't have Bibles. Bija laiks, kad komunisti šeit valdīja, un mums nevarēja būt Bībeles. Now we can have them. Tagad mums var būt Bībeles, People don't read them. bet cilvēki viņus nelasa. The most important book in the whole world. Pats svarīgākā grāmata visā And pasaulē. nobody reads it. Un neviens to nelasa. And that's the devil's work. Un tas ir sātana darbs.
Some people say, well, there's really no hope, you might as well give up. Daži cilvēki saka, ka nav nekādas cerības, tikpat labi var mierīgi arī pārdoties. There's always hope in the Lord. Ir vienmēr cerība kungā. Whether you have a physical need, financial Vai need, ir kāda fiziska vajadzība, finansiāla vajadzība, spiritual needs, garīga vajadzības. you can find some hope as you read through the Bible. Atrast cerību, ja tu lasi Bībeli. And Romans 4:18 says this. Pāvila vēstulē, vēstule romiešiem, 4. nodaļa, 18. pants, saka sekojošo. Abraham believed. Ābrahams ticēja. Oh, all right. Abraham believed and hoped. Ābrahams ticēja un cerēja. When there was no hope. Kad nebija nekādas cerības. And so he became the father of all. Un tāpēc viņš kļuva par nations. Daudz tēvu. See, the Bible actually says that Abraham hoped against hope. In other words, he used supernatural hope to overcome natural hopelessness. Abraham locked his mind in on what God had promised him. Koncentrēja, saslēdza savu prātu uz to, ko Dievs ir apsolījis. He drove out all the other fears and anxieties. Bailes, nedrošību viņš vienkārši izslēdz ārā. Then it says in the Bible, Un Bībelē teikts, he was almost 100 years old, viņš bija gandrīz 100 gadus vecs, but his faith did not weaken bet viņa ticība nevainājās, when he thought about his body, kad viņš domāja par savu ķermeni, which was practically dead, kurš bija gandrīz miris. or of the fact that Sarah could not bear children. Now he was 100 years old. He didn't think he was going to have any new babies. Sarah was almost as old as him. She wasn't going to have babies. But God said, you're going to have a baby. God's not crazy. Dievs nav traks. He doesn't make mistakes. Viņš nepieļauj kļūdas. He knew God said that to him. Un viņš zināja, ka Dievs viņam to ir teicis. He wasn't guessing. He was sure. Viņš bija drošs. Absolutely sure. Pilnīgi drošs. So how did he do that? How did he not consider his dead body? Kā viņš to izdarīja? Kā viņš varēja neņemt vērā to savu? The next couple of verses. Nākamie daži panti. His faith did not leave him. Viņa cerība, viņa ticība viņu nepamet. And he did not doubt God's promise. Un viņš neapšaubīja Dievu apsolījumu. His faith filled him with power. Viņa ticība piepildīja viņa spēku. And he gave praise to God. Un viņš deva slavu Dievam. For he was absolutely sure Viņš bija pilnīgi drošs. that God would be able to do what he had Ka promised. Dievs būs spējīgs izdarīt to, ko viņš ir apsolījis. Sometimes God says some unbelievable things to us. Dažkārt Dievs saka kaut kādas neticams lietas mums. You know, he tell me one time, I had a prophetic word prayed over me. Man lūdzās un es saņēmu pravietisko vārdu. A man said, you're going to travel through the world. Vīrs teica, tu ceļos pa visu pasauli. And he named a lot of European countries, Viņš nosauca African countries. dažādas no Eiropas valsts, Āfrikas valsts. I had never traveled outside the United Es States. tikai in my nebiju life. bijis ārpus Amerikas Savienotajām valstīm savā dzīvē. That's almost impossible. Tas ir gandrīz neiespējami. But I believe this. Bet es ticēju tam, ko viņš teica. And I hoped for it. Un es cerēju uz to. I was not Abraham. Es nebiju gluži Ābrahams. I was a little weak in my Es belief. varbūt biju mazliet pavājis savā ticībā. But over the next 40 or 28 years, Bet nākamos 28 gadus God has taken me all over the world. Dievs man ir vedis pa visu pasauli. His promise was to me. Apsolījums bija. And he made it true. Un viņš to ir piepildījis. Now, 28 years to 30 years ago, I couldn't believe that. 30 gadus atpēc tam vienkārši nespēju ticēt. My head would not believe Man it. galva tam nespēja noticēt. But in my heart, I knew he said it, he spoke to zināju, me ka viņš runāja uz mani and changed my life. un izmainīja man dzīvi. He's got words for you. Viņam ir vārdi arī He's priekš tevis. promised you some Viņš things. ir tev apsolījis kādas And you lietas. say, oh, that's not Tas me. nav. I can't do that. Es to nevaru izdarīt. You can't, Tu nevari. but God can. Dievs var. I've seen men in this room, Es esmu redzējis vīru šajā. their lives changed completely. Viņa dzīves pilnīgi izmainītas. Their lives changed absolutely completely. Pilnīgi izmainītas dzīves. I mean, I would love that all these men to stand up and witness to what God has done in their lives. Es vēlētos, lai šie vīri pieceļās un liecina par savu. It's wonderful how God works. Brīnumaini, kā And I'm one of those people that Es esmu change. viens no tiem cilvēkiem, kas ir izmainīts. God wants to change your life. Dievs grib izmainīt tavu dzīvi. Abraham was absolutely sure. Ābrahams bija pilnīgi drošs. You can be absolutely Tu arī sure. vari būt pilnīgi drošs. If God's promised you Ja Dievs something, tev ir kaut ko apsolījis, keep on believing. turpini ticēt.
But you can't get that way Bet tu nevari tāds kļūt. watching television all the time. Skatoties vienkārši televizoru. You're going to be a man of prayer. Tev ir jābūt You have to have a lūgšanai. prayer life. Tev ir jābūt You have to be lūgšanai. reading the Tev ir scripture. jābūt You svētdienas. have to be on at least Sunday Mass. Tev ir jābūt vismaz svētdienas misē. And maybe more than Un that. īstenībā, iespējams, daudz vairāk nekā See, tikai svētdienās. God really wants us to be happy right now. Dievs tiešām grib, lai mēs būtu laimīgi. He doesn't want us to be happy someday. Viņš negrib, lai mēs būtu laimīgi kaut kādu dienu. He wants us happy every Viņš day. grib, lai mēs esam laimīgi katru dienu. All we have to do is make a decision. Viss, kas mums ir jādara, mums ir Choose to be happy. jāizvēlās būt laimīgi. Enjoy every day of your life. Izbaudīt katru savu dzīves I'm dienu. not saying everything's going to be great and wonderful and blessed, Es nesaku, ka viss būs brīnišķīgi nevainojumi jūsu dzīvē. but you can be happy under difficult Bet jūs circumstances varat būt laimīgi arī sarežģītos apstākļos. because God is on your side. Jo Dievs ir jūsu pusē. See, I'm the youngest of three boys. Well, I had three sisters and two brothers older than me. Man bija 3 māsas un 2 brāļi, vecāki par mani. I always felt secure Es vienmēr jutos droši. because no matter what was going to Lai happen, kas notiktu, my brothers were going to take care man of me. brāļi par mani parūpēsies. Nobody was going to mess around with me. Neviens neuzdrošināsies. I had 2 big brothers. Man ir 2 lielie brāļi, And they were tough. un viņi bija And they were going to take care of un me. viņi parūpēsies. I knew that. Es zināju to. We have Jesus. Mums ir Jēzus. You know how big Jesus Ziniet, is? cik liels ir Jēzus. He's big. Viņš ir liels. He's a bad dude. Viņš ir bad dude. Tas ir sapratām, jā, tāds. One angel, it says in the Bible, Viens eņģelis took tā out Bībelē. 86,000 men one day. Kill them all. Bībelē One teiks, angel. ka viens eņģelis 86,000 vīru nogalināja vienā dienā. And Jesus has billions of angels to take care of us. Un Jēzum ir miljardiem eņģeļi, kur var par mums rūpēties. What do I worry about? I got a Par big ko man one. vajadzētu? I'm not afraid. Es neesmu, es nebaidos, And when we forget that, bet kad mēs to aizmirstam, the devil pushes us back. Sātans mūs stumā atpakaļ. He makes us afraid. Viņš padara mūs nobijušos. Oh, I might not have enough money Man to. varētu nepietikt naudas. My children might get sick. Man bērni var saslimt. Oh, bad things could happen to me. Sliktas lietas varētu notikt ar mani. Oh no, I got a big brother. Man ir lielais He brālis. can heal Viņš everyone. var dziedināt. He can pull gold out of a fish's mouth. Viņš var izvilkt zeltu no zivs mutes. I'm not worried Par about ko man it. raizēties? See, fear and what? It says fear is useless in the Bible. Bībelē tiek teikts, bailes ir bezjēdzīgas. If we fear anything, Ja we're mēs wrong. baidamies no jebkā, mēs kļūdamies. Now, I'm not saying you can't be afraid when a lion's going to come and bite Es you. nesaku, ka tev būtu jābaidās, ja tev lauz tie visu un var tev sakos. That's a healthy fear. Tāds ir veselīgs You're going to learn to run. Tu iemācīji, sapratīsi, ka jāspēj. Run faster than the man next to you. Nekā vīds, kas tev blakus. But at the same time, Taču tajā pašā laikā we're not supposed to be afraid of anything. mums nav jābaidās ne no kā. I've been blessed all my life not to be very fearful. Es esmu sveitīts visu savu dzīvi, nebūtu pārāk bailīgs. I was a firefighter. Es biju ugunsdzēsējs. Several times I was in a place I could have died, Es biju vairāk reizes biju situācijās, kurās es varēju aiziet bojā. but I never felt real fear. Bet es nekad nejūtu tādas I īstas said, bailes. if I die, I die. Nu, es novēršu, es You novēršu. know, but Bet I knew most of the time I'm going to get out of this. lielākais zināja, es tikšu kaut kā tam cauri. Somehow God's Kaut going to kā get me out. Dievs man izvilks no tā. And time again He did Un it. atkal un atkal Pulled me Dievs to out. izdarīja. So we don't have to worry about anything. Mums nav jāraizējas ne par ko. My children are going crazy. They're doing these bad things. Mani bērni, viņi pilnīgi traki, viņi dara šīs dara kaut kādas sliktas Then lietas. you remember in the book of Proverbs, Sakām vārdu grāmatā, it says you can be very sure tu vari būt pilnīgi droši. God will rescue the children of the godly. Dievs izglābs taisnīgā bērnus. I don't worry about my Man children. nav jāraizējas par saviem I bērniem. know my children will come to Jesus. Es zinu, ka man ir bērni atgriezīsies. I know that because God's word told me. Dieva vārds man to apsolīja. And I believe the word of God more than my fears. Vairāk nekā manām bailēm. What do you believe? Kam tu tici? Do you believe what you feel Vai tu tici tam, ko tu or what the jūti? word of God says Vai to to Dieva us? vārds saka mums? So when we read the word of Kad God mēs lasām Dieva vārdu, and we believe the word of mēs God, ticam Dieva vārdam, fears leave us. bailes pamet mums. They're not any around us anymore. Tas nav vairs. We're able to be happy every day. Mums mēs esam aicināti būt laimīgi katru dienu. But my kids are going crazy. Man bērni ir traki. They don't go to church Viņi anymore. vairs neiet uz baznīcu. So what? Nu, That's today. tas šodien. Tomorrow's going to be different.
rītdien būs citādāk. Because I have a promise from Jo man God. ir apsolījums no Dieva. And God doesn't lie. Un Dievs nemelo. Now, if you don't believe the promise, Ja tu netici apsolījumam, good luck. lai tev veids. Or bad. Vai neveic drīzāk. You need to believe the promises of God. Mums ir jātic Dieva apsolījumiem. And once we do, Un kad mēs to darām, all fear, all anxiety is visu gone. bailes, viss nemies, tas pazūd. You know, if fear is useless, as the Bible says, Ja bailes ir bezjēdzīgas, kā Bībelē saka, and trust is what is needed, un uzticēšanās ir tas, kas ir that's the nepieciešams, life we need to live. tāda ir dzīve, kas mums ir jādzīvo. If you make a mistake and you allow the circumstances to dictate your happiness, Ja tu pieļauj to kļūdu, ka tu ļauj, lai apstākļi nosaka tavu, vai tu esi laimīgs, then you're going to miss out on the abundant life that God has for you. un tad tu pazaudēsi to pārbagāto dzīvi, kas Dievam ir priekš tevis. Now, I know that some of you may be going through hard times right now. Es zinu, ka daudz no jums iespējams iet cauri grūtiem And dzīves you brīžiem have lots šobrīd. and lots of reasons to be unhappy. Un ir daudz un daudz iemeslu būt nelaimīgiem. But I'm telling you, it's not going to change anything. Tas neko nemainīs. You need to choose to be happy, Tev ir jāizvēlās būt laimīgam, feel better, justies labāk, be filled with the Lord, būt kungu piepildītam, even in your bad pats circumstances. tavos sliktajos apstākļos. When you do that, Kad tu to dari, your faith is going to cause God to show up, tava ticība liks Dievam parādīties. and God's going to help you in your Un difficulties. Dievs palīdzēs tev tavās And He's grūtībās. going to change the difficulties in your life. Un viņš mainīs šos apstākļus tavā dzīvē. It's never been God's intention that one day you be happy and the next day you're really sad. Tas nekad nav bijis Dieva nodomā, ka vienu dienu tu esi laimīgs un nākamā dienā atkal ir skumjš. We're supposed to live a consistent life of peace and joy. Mums jādzīvo, mūsu dzīvē ir jābūt tādai patstāvīgai, piepildītai ar God prieku mieru. wants us to enjoy every day. Dievs grib, lai mēs izbaudām katru dienu. And we need to stop worrying about Mums the ir jāmēģina future. aizēties par nākotni. See, we can only find God today. Mēs varam atrast Dievu tikai šajā dienā. God's not tomorrow, He's not Dievs nav yesterday. vakardien vai rītdien. You can only find God Tu today. vari atrast, satikt Dievu tikai He's a šodien. now God. Viņš ir tagad Dievs. So if we focus on what we have Ja today, mēs koncentrējamies uz to, kas mums ir we can šodien, have peace and we can mums have var būt joy. miers un mums var būt prieks. So we want to live one day at a time. Mums jādzīvo dienu pa dienai. If we're living in the future, Ja mēs dzīvojam nākotnē, we're never going to enjoy the present day. mēs nekad neizbaudīsim šodienu. Many times when we look to the future, we can't see the answers to our problems. Daudz, kad mēs raugamies nākotnē, mēs neredzam atbildes uz mūsu We problēmām. don't really know, Mēs nezinām, what things are going to work out or not. vai Dievi, vai tās lietas And that can cause us to be upset piepildīsies, and afraid. atrisināsies. You know? It's going to cause us to be upset and Un tas ir afraid. iemesls, kas mums liek just bailes nemieru. We had 3 children in 3 years when we first got married. Kad es apprecējos, mums bija trīs bērni 3 gados. So they're all going to go to college 1 year after the Tas other. nozīmē, ka arī visi dosies uz augstskolu gadu pēc gada. And the United States college is very Amerikas expensive. Vācijas augstskola maksā ļoti daudz. And I knew it was impossible. I Es couldn't zināju, tas ir send it. neiespējams, es zināju, ka es to nevarēju. Es nevarēšu viņus aizsūtīt tajā skolā. But somehow, Bet kaut kā all 3 of my children finished college. visi 3 man bērni pabeidz koledžu. You know, I don't know how we paid for it. Es nezinu, kā Dievs par to samaksāja. He got us through it. Bet viņš mūs izved tam It was cauri. impossible, Bet tas ir neiespējami. but it happened. Bet tas notika. And it can happen for you. Un tas var notikt It may not be tevis. a hospital, a bill for college, it may be a hospital bill. Tas varbūt nebūs koledžas rēķins par koledžu, tas varbūt, nezinu, rēķins par slimnīcu. God can take care of Dievs anything. var parūpēties par jebko. We need to make a decision. Mums ir jāizdara izvēle. We're going to enjoy our life right now. Mēs izbaudīsim savu dzīvi. Learn to enjoy your family and friends. Izbaudīt savu ģimeni, savus draugus. Enjoy the health that God's given you and enjoy your work. Izbaudīt veselību, ko Dievs tev dod, darbu, ko Dievs tev dod. Now, happiness will not fall on you. Bet jāsaprot, ka laime neuzkritīs tev virsū. You need to make a decision Tev ir to receive it. lēmums to saņemt no Dieva. There will be hard times in everyone's lives. Būs grūti laiki katra dzīvē. But if you're going to make a decision, even during the difficult times, you look forward to happiness. Laikiem tu skaties uz priekšu, uz laimi. In the psalm it tells us this. Psalmos ir teikt sekojušies. We are like a mist
Mēs esam kā migla. We're here for a moment and then go on. Mēs esam mirkli, mēs esam šeit, un pēc mirkļa jau tā ir prom. Now that I'm a little bit older, Tagad, kad esmu very little, mazliet vecāks, okay, I realize how quickly life goes by. es apzinos, cik strauji dzīve paiet. My parents died in their 60s. Mani vecāki nomira 60 gadu vecumā. I'm in my 80s. Es esmu 80 gadu So I'm vecumā. overdue. Tātad es esmu jau pāri termiņiem. I'm overdue, but I don't know. I know I'm going to live to 120. Es dzīvošu līdz 120 gadiem. See, Moses lived to 120. Mūzes nodzīvoja līdz 120. And I figured out a long time ago, I think I'll do that too. Es arī to darīšu. I like Moses. Man patīk Mūzes. He had more miracles than anyone except for Jesus. Viņš bija cilvēks, kuram bija vairāk brīnumu, ja neskaitīja Jēzus tikai. So he was a real cool guy. Viņš bija tāds īsts. He lived to 120. Viņš nodzīvoja līdz 120. He did make a mistake though. Bet viņš pieļāva kļūdu, jā. He climbed a mountain at 120 and killed him. He climbed a mountain at 120. That killed him. Nu jā, viņš pieļāva kļūdu, viņš uzkāpa kalnā 120 gadu vecumā. Tas So I'm not going to climb a mountain. Es nerāpšos nekā uz kalnas. I'm going to die peacefully in Es my bed. nomiršu mierā savā būtā. But, you know, I'm not worried whether I die tomorrow or I die at 120. Bet es neraizējos par to, vai es miršu rīt, vai kad man būs 120. What difference is it? Kāda atšķirība? I'm not going to change anything in the world. Es neizmainīšu neko pasaulē. When I'm dead for 20 years, nobody will remember Kad me. es būšu 20 gadus kā viens, neviens man pat neatcerēsies. Maybe my grandchildren. Varbūt mani mazbērni. That's it. Tas viss. But nobody else will remember me. Bet neviens cits man pēc 20 gadiem neatcerēsies. So what you do now with Tagad tas, God ko tu dari tagad ar Dievu, is going to last for all eternity. tas ilgs visu mūžību. If you live your life in God and for God, Ja tu dzīvo savu dzīvi Dievā un priekš Dieva, you live all eternity with God. tu dzīvosi visu mūžību. Life is flying by. Dzīve palido garām. Don't waste another moment. Netērē nevienu mirkli vai tev ir jābūt lūkšana dzīvē. In that prayer time, you need to be reading the Tajā Bible. lūkšana laikā tev ir arī jālasa Bībele. You need to get to the communion as often as Tev possible. jābūt pie komunijas, cik vien bieži iespējams. I don't have any special talents or any Man nav gifts. nekāda īpaša talanta vai dāvanas. I was never a great athlete. Es nekad nebiju labs I atlētājs. was never great in school. Es nebiju labs mācībās, But I've seen thousands of miracles in my bet life es esmu redzējis tūkstošiem brīnumu savā dzīvē, because I believe in Him. jo es ticu viņam. The only one thing I did do is Vienīgā I lieta, can ko es take credit. tiešām daru, ko es varu pierakstīt sev. For over 50 years, I go to communion every day. 50 gadus esmu gājis pie komunijas katru dienu. I've had 20,000 communions. Man ir bijuši 20,000 How komunijas. many communions have you had? Cik komunijas tev bijušas? See, I got a theory. Man ir teorija. When you receive enough communion, Kad tu pieņem pietiekami daudz komunijas, that it equals your weight, kad tas sasniedz tavu svaru, you go to heaven. tad tu nevisīgi. Because it's all Jesus Jo now. tas viss ir Jēzus tagad. So now think about this. Padomājiet par to. If you're really skinny, Ja tu esi ļoti tievs, you got a good chance of going to tad heaven. tev jau var būt no debesīs. But when you get too fat, Bet, kad tas you pārējais, gotta be careful. You gotta tev go to jābūt communion. tev jāiet biežāk pie komunijas. Now don't tell the bishop I said that. Nesakiet bīskapam šito. That's my Tā theology. ir mana teoloģija. But Bet, it's important that we get to the Eucharist. bet ir svarīgi, lai mēs saņemam It's Euharistu. important that we say the rosary. Ir svarīgi, lai mēs lūdzamies rošu. Two gifts that God gives us for free. Divas dāvanas, ko Dievs dod us par You don't vēlu. have to be intelligent. Mums nav jābūt gudriem, You don't even have to be handsome like nav that. jābūt skaistam kā man. But Bet, He gives it to every one of us dumb, ugly people. bet viņš dod katram mums stulbajiem, neglītiem We go to cilvēkiem. communion every day if we Mēs want. ejam, varam iet pie komunijas katru And dienu. we Ja can mēs say the gribam, rosary several times a day. mēs if varam we teikt want. vairākas reizes dienā rožkuroni. It'll change your life. Tas mainīs tavu dzīvi, It'll change your family. mainīs tavu ģimeni, It'll change all of Latvia. mainīs visu Latviju. So let's stand. Piecelsimies. Father, Tēvs, when we look at you, kad mēs lūkojamies uz we Tevi, are so impressed. mēs esam iespaidoti no You're Tevis. a mighty Tu God. esi vaļens Dievs, You're our Lord and Savior. Tu esi kungs un You're the glābējs. King of Tu Kings. esi karaļa You're the tēvs. Lord of Lords. Tu esi kungu kungs. You're the miracle worker. Tu esi brīnumdars. Lord, we turn to you, Lord, Mēs vēršamies pie Tevis, that we might be holy people, lai mēs būtu svēti, filled with your Holy Spirit. piepildīti ar Tavu svēto Looking gāru. forward, Lord God, to growing in holiness. Cenšoties pieaugt svētumā. Looking forward to
be in heaven for all eternity with you. Vēloties būt mūžībā, visu mūžību kopā ar Lord, tevi. give us the grace to draw our whole family into heaven with Lai mēs us. visu savu ģimeni kopā ar sevi And ievestu many of mūžībā. our friends too. Un mūsu daudzos draugus arī. We ask all of that in Mēs to Jesus' visu name. lūdzam Jēzus vārdā. Amen? Amen. All right. Go out and save the country. Nu, dodieties, labi valsts. Amen. Okay.